Uma ufuna ukuphumelela empilweni kumele wazi ukuthi usizo ulicela endaweni e-right, ngoba abanye abantu uma uzohamba ucela usizo kubo bazohamba bakhuluma ngawe bathi nimbona nje uhlupheke kabi, usizwa nayithi. Ngoba abanye abantu uma bekusiza bayakhathala ukukusiza. Abanye abantu abathandi ukuthi bambone omunye umuntu aphumelele abendlula ngoba nakho basizwa yibo. Usizo kahle kahle kumele siphakamisele amehlo ethu ezintabeni, kulapho usizo lethu lovela khona ngokusho kwemibhalo. Ngamanye amagama sicela kuJehova usizo ngoba impilo ayikho lula uma siyiphathela yona. Usizo kumele silicele kuJehova ukuze sikwazi ukuthi uma sivuka siphanda noma uma sivuka siye emisebenzini, uma sivuka sizama impilo sithola amandla amasha. Usizo lwakho alitholakali noma kuphi, litholakala kuJehova. Day 47, usizo, 1 minute every day.